Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin Islam ของโลกhormat ถ้าไว้ไกลสเปะเปะอยู่ผู้ประสันរបស់ Allah Subhanahu wa Ta'ala ผู้ตอบสนองរបស់ Allah Subhanahu wa Ta'ala ไม่ติงอามัลเสียมរបស់ไกลอามัลซอเลห์របស់ไกลนั้นอยู่ตัดละเปอัฟตัลอยู่ตัดละเปเสียมเจียงเมืองฮักกิของไกลโหงะอยู่นะไกลKejauh di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala hauhi pacbaikan me pak terailat, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya, hai nyu honga amal saleh, menglakai atau kemai walhan yu chi agang mukmin, yakni chia agang kong iman chưa napa Allah falanuhyiyannahu hayatan tayyibah maka trai yakni Allah akan he pranyo hau hatiu hang pu hatiu kong phat phat sem wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun dan trai akan he plasan prai ka phong nyu pa pahla phong nyu nan hang tat la pe sim chieng meng ha ke kong phong nyu honga Dan di dalam ayat kai Allah Subhanahu wa Ta'ala firman lagi walladzina amanu wa 'amilus salihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun maksudnya dan phong agang kong iman dan phong nyu honga hatum amal kong saleh nan trai yakni Allah akan hilop kelak dosa-dosa mengpaunya wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun dan trai hiplasan trai ka paunya siam chieng hakik kong paunya honga cho nên di dalam ayat-ayat ni trai bao lại ការតបស្នងរបស់ Allah Subhanahu wa Ta'ala ការ blessing របស់ Allah Subhanahu wa Ta'ala មេទីងអាម៉ាល់សៀមរបស់ត្រីអាម៉ាល់សាឡេះរបស់ត្រីតទីហើយអាខិរ៉ាត់ទីនឹងញូតាត់លពេអហ្វតលញូតាត់លពេសៀមជាងមឹងហាកេកងត្រីហូងាញូណាកែ maka hạt nan muslimin dan muslimat កងលោហរម៉ាន់បង្កើនវេទត្រីការងាក់ហតុមអាម៉ាល់កងសាឡេះដើម្បីជាស្បៀងរបស់ត្រីដើម្បីជាទុនរបស់ត្រីសម្រាប់ទីពេលកងត្រីណតាមរបស់ Allah Subhanahu wa Ta'ala តទីហើយអាខិរ៉ាត់ទេdan untuk trai tetul hau pu pelasan kang phat afdal phat sia meng Allah Subhanahu wa Ta'ala to ti hagai akhirate hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin